Retired Sergeant Rukundo Hirale oli mukuru w'abankazirwanaho mu district ya Mitoma tumushanjiro mu rucenke Kanyabwanga Ruhinda North kandi yaganiraho nitwe ahanshonga zo kwetegeka kwa Uganda. Omazima nyoni ndeba obusinge butwarwanirire government area ikabiri kubimunonga ekane twaza kuba abantu y'abasirikari bari kuhamba bakazi b'abantu bari kwiba konkite president Museveni kuyizire nkamahe yatshomesa siyasa makaba tukurato ko muchaka ba PC batukurato ko muchaka batshomesa mutibe kintu cya mwana yinki mutagira muta kandi tukakikwata ogu nagira ngo bakacungura ihanga kuriho mikono y'abakubuzi ngo konka government kahweraho bace aharubankazirwanaho kandi abinji tibarije nishaba ngo abantu mwena mugezeho twagire government rero kwera twesente nabandi bona ababundi kurra nabo tibine sente bafune sente bahera abana babo mu mashomero nico kizibu kitwine yubwo rukurra abantu mu byaro tubargumarwa tibine sente nabo government kwe kubaha sente ekatwongera nitwe nkabankazirwa twafuna sente twera abana mu mashomero bita mu kushongera muranga gwa President Museveni Sergeant Hirale Rukundo narabura bagenzi be okwejumbira mu mirimo y'emikono erimo kuhinga omwani beit kutari kutega government ngaro burukire shomero nitwe bankazirwanaho turiyo mu byaro abamwe twine mataka abamwe twine ki abineho tutakasebo nitwoto tunaningezaho nanye tirire kumara nikake konka ndiyo ningezaho kugira ngo ntembure mwotwani nka echaburo cha President Yoweri Kaguta Museveni okwara kutuhabura Ndisande William ahabwa TV West omuru Ruhinda North.